Basuje cyane bakunzi ba Mia Boss TV, twongera kubagezaho amakuru agezweho muri iki gicamunsi ndetse kuri uyu munsi w'icyumweru. Ndakeka ko buri wese yaba yamaze kwitegura no kuba yavuye gusenga mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Uyu ni umunsi abantu batandukanye baba bagomba kujya kwiragiza Imana no kujya imbere y'Imana, ariko bayemera ndetse n'abatayemera, mwese nizera ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Tubazaniye ayandi amakuru ari kuvuga, tugiye kubabwira ku basirikare b'u Rwanda basoje imyitozo hariya inasho, basozanyije iki, nize impanuro babahaye, ndetse turababwira muri make ku byo umuyobozi wa Sena yatangarije Sena y'Abafaransa, avuga ku bijyanye n'ikibazo u Rwanda rufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tutihuse rero, inasho hasoje abasirikare batandukanye bo ku rwego ruhambaye, basoza imyitozo, basoza impanuro n'impuguro bari bamazemo amezi 4 bahugurwa, ndetse bakaba basoje kuri uyu muri iyi munsi, ndetse bakaba bagiye bagaragaza imyiyereko igiye itandukanye, berekana ko mu minsi bamazeyo bari mu myitozo no kugororwa cyangwa se no kuba bashyirwa ku murongo, bahabwa iyindi myitozo, bahabwa ubundi bumenyi bwa gisirikare, mu by'ukuri bitagenze nabi, ahubwo ibyo bize byabaye byiza cyane. Bahawe rero impanuro n'umugaba w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, ababwira ko discipline ariyo ikwiye kubaranga no kugendana nayo mu gihe cyose naho bari hose, cyane cyane muri aka kazi ka gisirikare kaba gasaba kwitwararika no kugira ubuzima burangwa n'ikinyabupfura ndetse no kubaha no kumvira. Nyamara ubumenyi bumwe na bumwe iyi myitozo yari igamije, harimo guhamya intego, bivuze ko bari kwiga kurasa ndetse no kumenya guhamya intego mu by'ukuri bagamije kurasaho, ndetse harimo no kuyobora, bivuze ko bize kuyobora yaba ibya gisirikare, ibyo mu buzima busanzwe, ndetse n'abantu muri rusange, ko bagomba kwiga no kuyobora ndetse no kumenya kuyobora abaturage no kuyobora igisirikare. Si ibyo gusa bize, kubera ko bize n'uburyo bwo kumenya kugurutsa indege za gisirikare, indege z'intambara, aho bize ko nyine bagomba kumenya ubundi bumenyi bwo kuba babasha kurwanisha indege, cyane cyane kuri aba basirikare baba aba Air Force. Bivuze ko umusirikare mwiza kandi wuzuye ibyo byose aba agomba kuba abyujuje, azi guhamya intego, azi kugurutsa indege, ndetse azi kuyobora bagenzi be ndetse n'abaturage muri rusange, kubera ko igisirikare burya nacyo kibamo inzego zigiye zitandukanye z'ubuyobozi, kandi uzasanga abayobozi benshi babaye abasirikare baba bayoboye neza abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Ingero zirahari ku isi, yaba muri Burkina Faso, mu Rwanda n'ahandi hagiye hatandukanye haba abayobozi babaye abasirikare, bigaragaza ko kuyobora nabyo ari ingingo ikomeye ibigomba kwibandwaho mu gisirikare. U Rwanda rufite igisirikare gikomeye, ni ibintu bigaragara ndetse bigaragarira n'amaso mu myitozo bagenda bakora, uburyo bari organized, ndetse n'uburyo usanga imyiyereko bagaragaza ni imyiyereko ibiri smart ndetse itandukanye n'ibindi bihugu. Si ibyo gusa bigaragaza ko u Rwanda rufite igisirikare gikomeye, kubera ko n'amahanga na UN ijya yitabaza igisirikare cy'u Rwanda mu kugarura amahoro mu bihugu bimwe na bimwe biba bidafite amahoro cyangwa se bitarangwamo umutekano. Twavuga nka Mozambique, Cabo Delgado, murabizi mwese iby'igisirikare cy'u Rwanda cyagiye kigakorayo ubwo imitwe y'iterabwoba yari ikomeje guhashya
kugera muri Cabo Delgado abantu bava mu byabo, ariko igisirikare cy'u Rwanda kigezeyo gikora ibitandukanye n'ibyo igisirikare cya Mozambique cyakoraga. U Rwanda ruhashya iyo mitwe y'iterabwoba ndetse rugarura amahoro muri kiriya gihugu, ndetse abantu bongera kwishima no kumva bari batekanye. Ntabwo ari aho gusa kuko u Rwanda rwageze Centrafrica, Sudani ndetse n'ahandi mu bindi bice bigiye bitandukanye rwagiye rwoherezwamo mu kugarura amahoro aho aba yaragiye. Tugeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rutindura ni perezida wa Sena ya Kongo, akaba yarabaye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yasimbuwe na Kayikwamba, ndetse uyu mu minisitiri cyangwa se uyu mu perezida wa Sena akaba yagiranye ikiganiro mu by'ukuri ni Sena yose ya Kongo, ndetse navuga ko ari delegation yagiye kuganira na Sena y'Ubufaransa. Uyu Rutindura rero akaba yatangaje ko FDLR bavuga ko iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idahari. Ibingibi kandi si ubwa mbere bivuga kuko hari n'ikindi gihe yigeze kutangaza ko FDLR itari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'uko yarabajijwe ko bafatanya n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 bagakora jenoside bakica abatutsi, ndetse uyu musenateri wa Kongo akaba yatangaje ko abo bantu bavuga batari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse niyo baba bahari hari bakeya cyane batateza ikibazo. Uyu mugabo rero yahakanye ko FDLR bafatanya nayo, ndetse avuga ko ndetse aba barwanyi batabarizwa muri iki gice. Avuga ko niyo haba hari abahari baba ari abasaza cyane batagira ikintu bakora, ariyo mpamvu u Rwanda atariyo mpamvu nyamukuru ruza rwateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ari ku mpamvu z'ubukungu, ndetse u Rwanda rurashaka kujya gusahura no kuba rwahungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo rubone uko rucukura amabuye yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi u Rwanda rutahwemye guhakana no kuvuga ko ntaho ruhuriye n'imirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ari imirwano ishyamiranyije abanyekongo hagati yabo hamwe n'abanyekongomani bashaka guharanira ubwiyishyire no kwizana, ndetse no kugira umutekano no kugira uburenganzira ku butaka bwabo bavukaho bwa Kongo. Ndabashimiye rero ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kubana natwe no mu bindi bitaha, mukore subscribe, tujye tubana mu bihe byose tuzanye inkuru.